lebyi vahaxi bya mahungu ya SABC TWI kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. There are 552 NUMSA members at Kariga plant. Out of this number, 355 members, or about 65%, would get an average of 500,000. Nhlangano wa vatirhi NUMSA va tivisa hi ntwanano wa penceni ya ku diliziwa ka vatirhi va khampani ya Goodyear. Vandla ra Rise Mzansi va ri xivumbeko xa mfumo wa nhlengelo GNU xi fanele ku langutisisiwa hi vuntshwa. Va ka hina tlhela hlangana kambe ka mahungu ya Xitsonga ya SABC2 ni le ka channel ya mahungu ya le haye leyi haxaka eka DTT. Riperile vandla ra Rise Mzansi ri vula leswaku ri nge kanetana na makungu ya ANC yo ndlandlamuxa mfumo wa nhlengelo wa GNU. Hambiswiritano Rise Mzansi va ri mafambiselo ya GNU ya fanele ku lulamisiwa laha na lahaya. Vandla ri vule na nhlengeletano ya mahungu laha ri nga yangula mayelana na makungu ya ANC yo lava ku ndlandlamuxa GNU ku katsa na man'wana mavandla lama nga na ntsakelo. Rise Mzansi yi nyike xiviko xa ntirho wa vona ePalamende eka GNU le ka mfumo wa Gauteng. Mavandla ya tipolitiki va sorhe swinene xirhambo xa ANC ku engetela mavandla man'wana eka GNU. Nakona Rise Mzansi va ri hambileswi va nga amukelekiki xirhambo lexi va ri mavonelo ya leswaku GNU yi fanele ku vumbiwa hi vuntshwa. Zibi u vilerisiwa hi mhaka ya leswaku hambileswi varhangeri va vandla va tirhisanaka endzeni ka khabinete ku na ku nghenelela kutsongo eka xiyimo xa vandla ra tipolitiki endzeni ka mfumo wa nhlengelo. Hikwalaho ku va na swiphiqo swo fana ni ku pasisiwa ka mpimanyeto wa rixaka ni nawu wa milawu ya dyondzo. I am hoping that the meeting that we all undertook to have as GNU leaders is going to take place. So that we can get on with devising a more cohesive political and legislative program where it's not just in the executive, it's how the caucuses work together in parliament within reason, because the parties have not merged. They still have their respective identities. But we need regular and scheduled meetings of the leaders of the GNU, all the parties represented in. There needs to be a hotline to iron out interpersonal issues, as well as a full functioning of the clearinghouse mechanism, which last met in March. It's now going to be September. Loko swi ta eka mhaka ya mbulavurisano wa rixaka, Zibi u ri vandla rakwe ri seketela pfhumba leri. U ri mitshamo leyi yi ta nyika nkateko eka maAfrika-Dzonga ku kanela hi mintlhontlho yo fana ni ikhonomi, vusweti ni ntshamiseko. Mahelo ya vhiki 200 va rhumiwa a va hlengeletane ePitori ku simeka n'wangulano wa rixaka. Va na mavhiki mambirhi ntsena ku hlawula komiti ya vufambisi. Anybody who thinks, including people who participate in the dialogues that are going to take place, that you can get into a meeting, produce a piece of paper and things will happen, is deluding themselves. What is important is that especially the civil society organizations that go there and participate, they are willing to hit the streets and campaign politically for those things to happen. They are not going to happen otherwise. They just won't happen. South Africa's politicians are so used to accepting memoranda and tossing them in the bin that even if it comes out of a convention, they will still do that. So the activism that follows is really important. Murhangeri wa Rise Mzansi u tlhela a sola swinene nhloko ya vuthu ra rixaka General Rudzani Maphwanya eka rendzo rakwe eIran. Zibi u ri marito ya yena ya hlekula ni ku tekela ehansi nkoka wa tiko. The lack of response either from ministers or from senior officials in the army, they waste money, they misappropriate money, money gets stolen, they misspend it on the wrong equipment, things get bought and delivered and they're already obsolete. There's a litany of things. So I'm quite interested and I must say irritated when people go to other countries and make political statements when the army is collapsing here. Vandla sweswi ri veke mahlo ya rona eka nhlawulo wa mfumo wa miganga wa lembe la ritaka lowu ri nga ta va ri nghenela ro sungula. Zibi u vula leswaku va vulavula na mavandla yo hambanahambana mayelana ni vuxaka byo tirha. Mbulavurisano wa tiko National Dialogue wu karhi ku ya mahlweni endzhaku ka nhlengeletano yo simeka ePitori emaleni ya vhiki. Mbulavuleri wa mbulavurisano Mfundhisi Zoitao Nebutalo
u ri goza leri landzelaka sweswi i ku vumba komiti yo fambisa mbulavurisano. Xikongomelo xa mbulavurisano i ku va maAfrika-Dzonga hi ku angarhela va kanela swiphiqo swa tiko leri no kuma tindlela to swi lulamisa. The convention endorsed the roadmap and also endorsed the methodologies that were actually used, that will be used during the dialogue process. They amended the proposals for the steering committee that was tabled to them. For instance, it was our plan that we should have the steering committee emerging out of the first convention. But the convention delegates felt that sectors needed more time to go and consult in a transparent process, and they were given 2 weeks to be able to go and do that. So they committed to the 2 weeks process. The other issues, of course, that sectors were not fully convinced that the 33 sectors which were tabled and invited to attend the convention actually is representative and inclusive enough of the South African society. Nandzu wa vukungundzwana ehenhla ka khale ka xipikara xa palamende Nosiviwe Mapisa-Nqakula wu yisiwe eka n'hweti ya Hukuri. Mani Mapisa-Nqakula namuntlha a tlhele ekhoto le henhla ePitori. Maqhweta yena va kombele ku nyikiwa nkarhi wo hlaya docket kumbe tsalwa ra swihehlo ehenhla ka Mapisa-Nqakula. Va ri va nyikiwe tsalwa hi vachuchisi vhiki leri nga hela naswona va lava nkarhi wo ri hlaya no ri hlayisisa. Muhehli wa Mapisa-Nqakula u langutene na 12 wa swihehlo swa milandzu ya vukungundzwani na xihehlo xa nandzu wun'we wo tumbeta laha mali a yi kuma kona. U vula ku va a hakeriwe mali ya coco hi n'wamabindzu loyi a kuma tithendara eka ndzawulo ya mabuthu leyi a yi ri hansi ka Mapisa-Nqakula hi nkarhi lowu a ri holobye. Mapisa-Nqakula u kombele khoto ku nyikiwa vuxokoxoko bya le bangi bya n'wamabindzu loyi a khumbekaka. U ta tlhela ekhoto hi siku ra vu-10 kumbe ra 21 ra n'hweti ya Hukuri. Kasi hala tlhelo ku jamelana mayelana na nkosi wa khale ka President Edgar Lungu wa Zambia swi nga ha boha ku ya ahluriwa hi khoto ya Vumbiwa. Mikanerisano exikarhi ka vandyangu wa Lungu na mfumo wa Zambia ya tsandza. Vandyangu va endle appeal ehenhla ka xiboho xa khoto xa leswaku Lungu a ya lahliwa nkarhi kwavo eZambia hi mfumo wa tiko leriya. Vandyangu va lava leswaku Lungu a lahliwa kwala Afrika-Dzonga endzhaku ko lovela xibedhlele xa le Joni kwala tikweni hi n'hweti ya Khotavuxika. Khoto ya le henhla ePitori yi hundzisele mhaka leyi eSupreme Court of Appeal eBloemfontein kambe siku a ri vekiwangi. Hambiswiritano vandyangu wa Lungu va na makungu yo yisa mhaka leyi ekhoto ya Vumbiwa. What has happened is the family has since filed an application for for direct access in the Constitutional Court. And on those bases, the parties have agreed to allow the Constitutional Court process to unfold. And in the circumstances, we have agreed that by agreement between the parties that this application for leave to appeal be postponed sine die. And there's no mention insofar as the question of cost is concerned. We are making the following order. By agreement, the application for leave to appeal is postponed sine die, no order as to costs. Nhlangano wa vatirhi NUMSA wu fikele ntwanano na feme mathayere ya Goodyear mayelana no diliziwa ka kwalomu ka gidi wa vatirhi. Vatirhi va ta kuma penceni ya ndzeriso ya ntsengo wo sukela ka 100,000 hi mutirhi. Vatirhi lava nga na ku tlula 26 wa malembe va thoriwile hi Goodyear va ta ririsiwa hi R1 million ha un'we. Khampani ya Goodyear va tivise tin'hweti timbirhi leti nga hundza leswaku va na makungu ya ku cinca tirhelo ra vona eka matiko ya Europe, Middle East na Africa, kambe pfhumba leri ri ta na ku hela ka mitirho. Leswi landzela hi mikanerisano yo ringeta ku fikelela ntwanano lowu nga ta hunguta ku tikeriwa ka swa timali eka lava nga ta dilisiwa hi ku tiyisa nkavelo wa le henhla wa penceni ya ndzeriso wa ku hela hi mitirho. Ivan Jim wa NUMSA u endlele ntwanano wa mihandzu ya mikanerisano ya le ka CCMA. There are 552 NUMSA members at Kariga plant.
Out of this number, 355 members, or about 65%, would get an average of 500,000. NUMSA members with 0 to 5 years of service will get a severance package that will take them to 234,000. 64 of NUMSA members who have 26 years of more service years will get an average package of 1 million. NUMSA also succeeded to push Goodyear to agree that 17 workers that were on fixed-term contract must also benefit from this negotiated package. khamphani yi ve na matimu yo leha ku simeka mintirho eka vaaki va le Kariga. NUMSA na IDC va ringeta hi laha va kotaka ha kona ku kuma tikhamphani leti nga ta siva xivandla xa Goodyear eka vuvekisi eKariga. We're working with IDC to look for a strategic partner, given Goodyear clear stance that they will not allow us to use their IP, their technology to continue to manufacture tires. We're therefore knocking at different doors together with IDC, even outside the country, looking for a tire company that could have technology that can partner with government workers and take over that plant and continue to produce tires. NUMSA va ri 65% ya mimovha leyi xavisiwaka laha tikweni yi huma ematikweni ya le handle. Switirhisiwa leswi nga maka mimovha leyi naswona swi huma ematikweni ya le handle. Va tlhele va ku a va tumbuluxi mitirho eka vaakatiko. Va ri mfumo wu fanele ku koxa leswaku tikhamphani ta le handle ti tirhisa switirhisiwa swa laha tikweni no tlhela va thola vaakatiko ku maka mimovha ni switirhisiwa swa yona. Nga ta yisiwa eka nhlengeletano ya G20 hi Hukuri loko hi vuya mavhengeleni. Tshama na yena. Ya malangta mahungu ya Xitsonga eka SABC kasi tlhela langta hungu leri nga rhanga mahlweni madyambu lama nhlangano wa vatirhi NUMSA wu fikile ntwanano na feme ya mathayere ya Goodyear mene no diliziwa ka kwalomu ka gidi wa vatirhi. Vatirhi va ta kuma penceni ya ndzeriso ya ntsengo sukela ka 100,000 hi mutirhi. Vatirhi lava nga na ku tlula 26 wa malembe va thoriwile hi Goodyear vona va ta ririsiwa hi 1 million rand a un'we. Mani wa ndzumulo ya munhu wa malembe loyi a hehliwaka hi ku xanisa n'wana u lahlile thawula eka xikombelo xa yena xa bail. Mani wa n'wana u hehliwa kun'we na van'wana vambirhi lava na vona va nga tshika ku ya mahlweni na xikombelo xa bail. Va khome endzhaku ka nkandziyiso wa video va karhi va dzahisa ndzumulo swidzahadzahani swo karhi. Vachuchisi va byele khoto leswaku ku tsundzuxiwa ka lavanharhu hi bail swi nga ha vanga hasahasa exikarhi ka vaakikulombye. Vahehliwa va ni n'hweti va ri exitokisini ku va muhehli wa vumbirhi loyi a yisaka emahlweni na xikombelo xa bail. Ku ya hi mfumo wu hlambulukile leswaku hi yena mukandziyisi wa video ya ricece ri ri ku dzaheni ka swidzidziharisi. Mfumo wu ri mhani wa n'wana loyi tlhelo ku nga muhehliwa eka nandzu lowu u pfumerile leswaku xifanyetana i n'wana wakwe. The accused persons are charged with serious crime. The strength of the case against the accused and the incentive that he may, in consequence, have to attempt to evade his trial exists, and the state has a serious case against the accused person to answer to. Ku tlhele ku kumeka leswaku muhehliwa wa vumbirhi u tshama a khomiwa mayelana no kumeka a ri ni swidzidziharisi. Maqhotho ya ku veri leswi swi nge tirhisiwi ehenhleni ka yena. He will hand over his passport. His mother is in possession of it. She can't be here today because she works. But we will ensure that the passport is handed over to the investigating officer. Maqhweta veri vahehliwa va nge ti voni nandzu eka swihehlo leswi. Vaaki va le Nuclear veri vahehliwa a va fanelanga ku kuma bail. The community is angry. We might not know what the community will do. And remember, we are law-abiding citizens. So that's why we didn't do anything. We want the law to take its course and make sure that not one of them gets bail. Vahehli va vula leswaku va nge koti ku hakela bail ya magidi manharhu ya tirandi. Xiboho ehenhleni ka xikombelo xa bail xi languteriwe ku huma hi Ravuntlhanu. Holobye wa dyondzo eMpumalanga Lindi Masina u tshikele xilaveko xo tirhisana na maphorisa ku lwa na mintlawa ya swigevenga eswikolweni. Masina a yangulamela no dlawa ka n'wana wa xikolo exifundzeninkulu lexiya. U vulavule hi nkarhi lowu a endzele ndyangu wa Tshepo Shabalala lowu a nga dlawa hi ku tlhaviwa hi mudyondzikuloni ehandle ka xikolo xa le henhla xa Senzanga kona hi Ravumune. Masina u ri vuhlayiseki bya vadyondzi hi byona byo rhanga emahlweni.
At a national level, the Department of SAPS and the Department of Education have signed this protocol to strengthen this, safety of our children. We are hopeful that it will go to a level where even in our schools, these community safety, committees from our schools become as effective as possible so that such incidents doesn't happen. Maphorisa va tiyisise leswaku mudyondzi wa 15 wa malembe u khomiwile hikwalaho ka mhangu leyi. Tata wa mufi u ri u lava vululami ehenhleni ka rifu ra n'wana wa yena. A nga na mhaka hi malembe ya muhehliwa. If he's a minor, kunamajele like juvenile, where before he can serve his sentence, he can be placed, because I think it's not even a first incident that he has done in his life. I think he has committed a few murders also. I think first or second, or third one is my son, of which I think also are the other parents' kids. They deserve justice for their kids, of which I'm surprised Uguti he was let out also. Uguti I was to commit another crime as such as this, you know. Nhlengeletano ya varhangeri va vantshwa va matiko ya G20 yi sungurile eEkurhuleni vuxeni bya Joni. Nhlengeletano leyi tivekaka hi Y20 i xiphemu xa malunghiselo ya nhlengeletano ya G20 leyi nga ta va laha Afrika-Dzonga hi Hukuri. Vantshwa va lava ku hoxa xandla eka ku oloxa mitlhontlho leyi matiko ya misava ma nga langutana na yona. Nhlengeletano ya vantshwa ya Y20 yi kongomisiwe ka ku kondletela ntirhisano exikarhi ka matiko hinkwawo ya misava. Mutshamaxitulu wa Y20 kusuka laha Afrika-Dzonga Raymond Matlala u swi na nkoka ku va va andlala mitlhontlho va tlhela va ta na swintshuxo. What we've done is we've opened up for what we call the Y20 South Africa working groups. And in those working groups, there are over 600 organizations, grassroots organizations, and over 1,500 young people, not only in South Africa, but from the continent and even as well as the Global South. As an example, the co-chair of Track 1, of Track 2, is from India. And also the co-chairs of all the 5 tracks are from the African Union. And also you would have seen the invited countries that are here. We've got over 8 countries from the continent that we were intentional about inviting them. Expectation are higher expectation to see how the works are going and to see the final communique and how all these countries can get common communique, can get consensus about the measures that they are defending. One of my main expectations out of the Y20, especially the focus on AI, is to discuss about how to bridge the digital gap and how to implement education using the AI. Nhlengeletano yi ta teka vhiki hinkwaro naswona makanelo ya nhlengeletano ma ta andlariwa eka vurhangeri bya G20. Masipala wa Mokgalakwena eMokopane Limpopo u ri mufambisi wa masipala u ri a nga tivi nchumu hi swihehlo swa vukungundzwana bya tithendara eka masipala lowuya leswi nga hangalasiwa eka swiyenge swa mabulu. Swihehlo swi hume eka Facebook hi ku tirhisa vito ra mufambisi wa masipala Maurice Maluleke. Swihehlo leswi swi khumba holobyenkulu wa xifundzankulu Dr. Phophi Ramathuba na holobye wa mfumo wa muganga exifundzenikulu Basikopo Makamu. Post le ka Facebook yi hehla ku varhangeri lavambirhi va humesa tithendara ta mamiliyoni wa tirhandi eka masipala lowuya ti ya eka vanhu va vona. Hambiswiritano meyara wa Mokgalakwena Nwaku Tayuya Tswala u ri Maluleke a nga na yona Facebook. Mfumo wa xifundzankulu Limpopo na wona wu humese xitatimende wu sola swinene post leyi le ka Facebook vula leswaku swihehlo leswiya swi endle hi xikalavito naswona hi xikongomelo xo va onha vito. Mali ya ka rhandi yi vevukile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 17 rand 64 cents, mpondo i 23 rand 84 cents, euro i 20 rand 59 cents, kasi pula tiko akula na Botswana i 1 rand 22 cents. Minkalo ka JSA a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $3,335 a ounce, platinum i $1,329 a ounce, kasi nxavo oil mbesi $75 wa tidolara na $76 wa tisente hi mphongolo u ri wun'we.
khensa ku siyeliwa nkarhi ri perile a hi leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku langutile moya lowu nga ta va kona exifundzeninkulu xa le Western Cape ku ya kwele xifundzeninkulu xa le Eastern Cape kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona u nga ha langutela moya lowu nga ta va karhi wu nghenelela kasi Eastern kona ku nga va na mpfula nga ta va kwalomu ka 30% kasi languta xifundzeninkulu xa Gauteng kona u nga ha langutela moya na mapapa ku ya kwele xifundzeninkulu xa le Free State ku katsa na xifundzeninkulu xa Limpopo na kwele eMpumalanga eka madyambu ya namuntlha kasi loko hi languta siku ra mundzuku kona u nga ha languta ritshwa leri nga ha va ka kona loko hi languta exifundzeninkulu xa le Free State ku katsa na le Northern Cape kasi ku hi languta KwaZulu-Natal kona ku ta va karhi ni mpfula leyi nga ta va karhi i hundza ku ya kwele xifundzeninkulu xa le Eastern Cape kasi loko hi languta maxelo ya swifundzankulu hi rhanga xifundzankulu xa Gauteng a leswaku ku ta tshamisekile ku langutela maxelo ma kahle swinene loko hi languta Pitori i ta va ri ka 9 ku ya eka 23 kasi loko ta Junela i ta va ku ri ka 9 ku ya ka 23 kasi loko Bronkhortspruit yona i ta va ri ka 5 ku ya eka 23 languta xifundzankulu xa Limpopo hi languta ndhawu ta ku fana le Giyani kona loko ndhawu ta ku fana va ka Siyandana kona ku ta ku ri na maxelo ma kahle swinene ku ta va ka 12 ku ya ka 28 languta loko u languta ndhawu ta ku fana Misina ku ta va ku ri 12 ku ya ka 13 kasi languta le Phalale kona ku ta va ku ri 12 ku ta va ku ri 10 ku ya eka 29 kasi ku hi languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko languta Skukuza 10 ku ya eka 32 kasi loko ta Mbombela 11 ku ya eka 28 loko Middelburg yona i ta va ri ka 8 ku ya eka 22 languta xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal u nga ha langutela maxelo mo saseka Ladysmith 10 ku ya ka 28 loko ta Pietermaritzburg 12 ku ya ka 29 kasi Durban yona i ta va ri ka 17 ku ya ka 25 languta xifundzankulu xa le Eastern Cape u nga ha langutela maxelo mo saseka swinene Graafrenet 7 ku ya ka 22 kasi Mletso yona 8 ku ya ka 19 Mthatha 12 ku ya eka 24 languta xifundzankulu xa le Western Cape u nga ha langutela maxelo ma kahle lama ta va ka loko nghena mpfula laha na layani Glen Williams 8 ku ya ka 22 kasi laha languta ndhawu ta First West i ta va ri ka 7 ku ya ka 22 Winchester 4 ku ya eka 20 languta xifundzankulu xa Northern Cape u nga ha langutela maxelo mo saseka Upington 6 ku ya ka 25 Kurumane 7 ku ya eka 25 kasi Kimberley yona ku ta va ka 11 ku ya ka 26 languta xifundzankulu xa Free State Bothaville 11:25 Sasolburg 10:24 kasi Kroonstad yona 10:24 na yona kasi Northwest yona u nga ha langutela maxelo mo saseka swinene loko ndhawu to fana na Rustenburg i ta va i ri ka 9 ku ya eka 25 u langutela Ritenburg na yona 10 ku ya eka 24 Mahikeng 11:25 kasi languta Tosca i ta va i ri ka 11 ku ya ka 28 laha ku ri maxelo a hi Mkhebelo wona ka madyambu namuntlha ra perile